ngikhuluma kuzothandwa uwe philisa abantwana bakho ngegama lakho uzophatha. Amen. Amen. Ushembe lo ekuthiwa ngizokhuluma ngaye la inkinga yomuntu ngoba ushembe uNkulunkulu. Amen. Ushembe wathi mhla efika lapha nje indaba yami ngizayiqala khona, wathi mhla efika kulelizwe wafika abantu kwabanzima ukuthi bamkholwe ngoba abantu bazi ukuthi abantu uNkulunkulu uhlala ezulwini, into nje yaziwa abantu. Ngiyakhumbula ke nami ngingumntwana omncane inkosi inyanga yezulu ikhuluma lapha ebuhleni bamaNazaretha ichaza yona indaba yokufika kwaShembe la emhlabeni. Ithi ngelinye ilanga ubaba mkhulu efika ephezulu kwentaba inhlakazi, ithi inkosi inyanga yezulu kwaku4 isikhathi. Ithi wayevamise ukuthi ke ahamba khuphuka yothandaza bawahlala izinsuku ezilako 14 ehlezi yedwa phezu kwentaba inhlakazi elindele izwi likaNkulunkulu. Leli bandla lamaNazaretha lingakabe bikho. Ithi inkosi kwaku4 isikhathi eguqile phezulu kwentaba ethandaza. Ithi wathi ecimele wezwa into ithi kelekenqe eceleni kwakhe. uNkulunkulu wayesekhuluma ngoba uNkulunkulu wayevamise ukukhuluma naye ngaso sonke isikhathi. Wayengayenzi into uNkulunkulu engakhuluma naye ngoba engakhulumanga naye ngoba ngisho ukuthandaza wayefundiswa uNkulunkulu ethi Shembe thandaza uthi. Wayesekhuluma uNkulunkulu kwathi baba mkhuluma eyizwa lento. Ithi inkosi wayesekhuluma uNkulunkulu wathi Shembe uyayizwa lento ewa eceleni kwakho na? Wayesethi baba mkhulu inkosi ngiyayizwa. Wayesethi vula amehlo uyiqalaza. Wasevula amehlo baba mkhulu waqalaza phambi kwakhe wangabona lutho. Waqalaza naseceleni kwa left kwesonxele wangabona lutho, nanga kwesokudla waqalaza nasemva kwakhe wangabona lutho. Wayesethi inkosi kangiboni lutho. Wayesethi uJehova wamabandla
bukusisa Shembe qalaza waqalaza wathi maye ebuka ngakwesokudla kwakhe wabona into ecwebezelayo eround wayesethi Nkosi khona into engiyibonayo ecwebezelayo wayesethi uNkulunkulu Shembe ixoshe wayeseyixosha ubaba mkhulu lento uBhombela isitimela samampondo wathi maye ixoshe ibuka wayesethi Nkosi ngibona into ecwebezelayo wayesethi uNkulunkulu Shembe isibuko leso ibuko-ke ngaleso sikhathi zazingakabibikho emhlabeni noma zazikhona kwakwabelungu kuphela abantu ababenesibuko wayesethi uNkulunkulu Shembe isibuko leso sithathe usibeke esandleni sakho sangakwesokudla bese uzibuka kuso sesithatha ubaba mkhulu lesibuko wasibeke esandleni salingana intende yesandla isesenta yesandla one mayesibeka khona baba mkhulu wayesethi uNkulunkulu wakhe ayimthumile ukuthi akazokwakha leli bandla elihle kangaka elidume umhlaba wonke nelikhulu kangaka elidume ngokuthi ibandla lamaNazaretha ibandla lakwaShembe wayesethi leso sibuko Shembe usiphoselwa yimi leso sibuko sithathe usibeke esandleni sakho kwesokudla leso sibuko isona sibuko esizokwenza ukuthi ube uNkulunkulu lokhu kuye kube inkinga kubantu makuthiwa uShembe uNkulunkulu bese kube ngathi kuyaqala ukuthi uNkulunkulu uyakwazi ukuthi ehle ezemhlabeni uNkulunkulu wasukela indoda ewuMose wathi Mose ngizokwenza ube uNkulunkulu adunyiswa uMose akuyona into eqalayo lapha emhlabeni ukuthi uNkulunkulu ehle ezemhlabeni angene kumuntu ahlale kuye into esingayichaza kunesikhathi leyo wayesethi uNkulunkulu Shembe ukhuphuke uza lapha phe kwentaba yasenhlangakazi uyindoda yakwaShembe uwumnemzana kodwa uzothi wehla lapha phezulu kwentaba uzokwehla usuNkulunkulu ungaseyona indoda abantu bazothi mabekhonza mina bakhonze wena Shembe leso sibuko usuzokwazi ukuba seyindaweni ezu50 ngesikhathi esisodwa leso sibuko usuzokwazi ukubona umphefumulo womuntu uma umuntu ehamba emhlabeni usuzombuka Shembe esandleni sakho usuzokwazi Shembe ukuthi ulapha phezulu kwentaba inhlangakazi ukwazi ukubona into eyenzeka eSwazini ukwazi ukubona into eyenzeka eZimbabwe ukwazi ukubona yonke into esemhlabeni usuzokwazi ukuthi Shembe ma thina boNkulunkulu sihlangene eboardroom yasezulwini uyozwa kubaba isandla ebese ubheka kulesi sandla sakho uyobusa usibona sise boardroom yasezulwini sihlangene singoNkulunkulu ebese uthatha umzimba kamoya uze ngawe ezulwini ebese kuthi umzimba wenyama ushiye phambi kwaManazaretha into ke leyo engakholeki kodwa into eyenzakala ngoba uShembe ukwazi ukuba seyindaweni eziningi ngesikhathi esisodwa njobe ehlezi ebuhleni bamaNazaretha uhlezi nabantu futhi eSwazini uhleli nabantu koZimbabwe kuphi uhleli nabantu phesha kwelwane wayesethi uNkulunkulu uShembe lesi sibuko sizohlala kuwe isona lesi sibuko ozolawula ngaso leli bandla engifuna ulapho ngoba lali ngakabibikho wayesethi uNkulunkulu Shembe lesi sibuko uzosiza kanje wena uShembe oqala emhlabeni kodwa baningi oShembe abazoba khona emva kwakho lesi sibuko isona uShembe oShembe bazoba khona bazolawula ngaso ibandla akayikwazi uShembe oyokuba khona emhlabeni ukulawula nokhola ibandla akwazi ukuba uNkulunkulu uma engenaso lesi sibuko uyongisiza ngento eyodwa mase kufika isikhathi sakho sokuba ngokubize usuke emhlabeni uze kimi ngiyofika kuwena kusasela izinsuku mhlambe la ko20 kanje ukuba umphefumulo wakho uhlukane nenyama ebese ngikukhombisa uShembe ozokulandela ebese uyambiza uShembe ozokulandela bese umnika lesi sibuko ngoba akakwazi uShembe ukukhola ibandla engenaso lesi sibuko njengoba wathi ubaba mkhulu esezohamba emhlabeni ngeminyaka yawo 1935 la ezinyangeni la ko-April wayesebiza inkosi ilanga inkosi yesibili ngokwamakhosi asekuphakameni wayibiza wayeseyivalele endlini eyinika lesi sibuko
eyikhombisa nengilozi yesonto uNkulunkulu ayimnike yona ayezohola ngawo leli sonto eyayizomvikela kuzo zonke izinto. Wathi uNkulunkulu lesibuko Shembe uzothi ma uhlezi kukhona into ezayo eza kuwe uyozwa kubaba isandle bese ubheke esandleni bese ubona ububo buza kuwe ebese ngikunika mina uNkulunkulu amandla ukuthi uzokuvika kanjani njengoba uShembe wathi mayikhanda ubaba omkhulu leli bandla alikazange lamukeleke kodwa kuyamangalisa esikhathini sanamhlanje ukuthi leli bandla ligcwele umhlaba wonke. Mawungaya nje ebuhleni bamaNazaretha namhlanje uzofica into ongakazi uyibone hleze ekuyokwenza nawe ma ungakholwa ukuthi uphakamise isandla uthi ngiyayikhetha inkosi asekuphakameni. Nenkosi ilanga yathi mayisihlezi esihlalweni sihola amaNazaretha yayisikhuluma ngalowa muzi esikuwo wasebuhleni. Ngizosho nje ukodwa bese ngidlulela phambili. Ithi ikhuluma nabazali bethu endlini enkulu yesonto lapha emzini omdala wasekuphakameni. Ithi maNazaretha ngiyathanda uba nginitshele lokho. Ithi ngithe ngilele ebusuku ngaboniswa ngimi khona lapha egcekeni emzini wasekuphakameni ngibuka ezansi eBhambayi. Ithi eBhambayi kuqhamuke ibandla elikhulu lamaNazaretha elingaphezulu kwenu maNazaretha njengoba nilapha phambi kwami. Ithi laba bantu ngendlela ebebaninga ekusho ukuthi yayichaza inkosi ukuthi laba bantu ebabone ebusuku bangaphezulu kwebandla lamaNazaretha elalikhona ngaleso sikhathi. Ithi laba bantu beze ngomgwaqo njalo bekhuphuka njalo beza ngomgwaqo ithi ngababuka ngimile ngigoqe izandla. Ithi beza ngase ngizibuza ukuthi laba bantu abaningi kangaka amaNazaretha amaningi kangaka aqhamukaphi. Ithi beza laba bantu ithi ngathi bayangena ekuphakameni ithi abaze bayangena ekuphakameni ithi base bedlula. Ithi badlula bayibadundubala phezulu kaKhasini. Ithi into engixakile kulaba bantu umuntu obehamba phambi kwabo ubaba omncane kangaloso sikhathi kwakuyinkosi inyanga yezulu. Ithi umuntu obehamba phambi kwabo ubaba omncane futhi into engimangazile ngalama Nazaretha bekushawa izinsimbi ushawa insimbi amadrum ukhala nje insimbi. Ithi badlula laba bantu bayabasithela phezulu. Ithi ngase ngiphatheka kabi ukuthi laba bantu benziwa yini bangangeni emzini omkhulu kangaka emzini kaNkulunkulu wasephakameni. Ithi ngase ngibona ukuthi uNkulunkulu indlela angazisa ngayo ukuthi inkosi ezohola leli bandla emva kwami kuyoshawa insimbi ebandleni eyobe ilihola noma eManazaretheni eyobe wahola ngaleso sikhathi. Futhi uNkulunkulu uyangazisa ukuthi inkosi ezohola leli bandla lamaNazaretha emva kwami ayikuwabusela amaNazaretha lapha emzini wasephakameni. Ngoba vele inkosi la ngamaNazaretha nani balaleli bomsakazo weNanda FM yasho inkosi langa yathi le ndawo esikuyo ishe umuzi wasephakameni yathi sincane yathi uNkulunkulu kodwa usesitholela indawo yathi lo muzi ngiyawubona muhle ulungisiwe uyalenga ngamaketango isho ukuthi siyophuma ekuphakameni yasho futhi ukuthi uma sesiphuma ekuphakameni maNazaretha nize ninganqabi anophuma ingilozi enkulu yalomuzi nengilozi enkulu yaleli sonto iyophuma nani. Wathi niyobona kulowo muzi niyofika kuwo niyobona ngabantu niyobona nangamakhosi. Into ke ngeke ngayichaza into esebuhleni nje kumanje into nje ongayazi. Wafika loso sikhathi sokuba inkosi inyanga yezulu iwakhe lo wamuzi wasebuhleni. Nayo futhi kuthe emhleni yayo sekuzoshaya isikhathi sokuba ishintshe ibhanje. Yakhuluma ngenkosi ezoyilandela yakhuluma ngenkosi uthingo lenkosazana engikhumbula ngoba ngelinye ilanga kwathi kufika umama ezocela abantwana Dume uShembe ngokuthi upha abantu izinto abangenazo. Tema ifika lo mama ezocela abantwana wayesethi yayisithi inkosi inyanga yezulu abantwana bakho angiphathiswanga bona nkosikazi abantwana bakho uyobathola enkosini elandelayo. Yayisithi le nkosikazi baba inkosi elandelayo ngoba ngiyangabazi ukuthi inkosi iyongifika kuyokwenzeka kanjani. Yayisithi inkosi inyanga yezulu hamba lapha esibayi egethini wathamba lapha esangweni inkosi yaleli bandla yamaNazaretha elandelayo izoqhamuka lapha.
Nangempela wayesehamba lo mama ukwahlala kwakusemva kwenkonzo ka9 wahlala lo mama engangoba kwazi kwashaya isikhathi santambama sokuba kubuya izinkomo sani masishaya isikhathi santambama yayisiqhamuka inkosi uthingo lenkosazana kade iphambi kwethu izolo eqhuba izinkomo base bemtshela bathi inkosi ithi khuluma nalo mfana yayisele inkosikazi guqa phambi kwenkosi uthingo lenkosazana yathi bhuti wayesabizwa ngobhuti ngaleso sikhathi yathi bhuti ngithunyiwe kuwe ngithunywe inkosi inyanga yezulu ithi angizocela abantwana uthingo lase luguqa phansi lufaka umNazaretha omfishanyana laguqa phansi khona lapha esangweni ebuhleni lase lithi mama uNkulunkulu kaShemba kubusise uzobathola abantwana yayisibathola abantwana lenkosikazi banikwa inkosi uthingo longakahlali esihlalweni engisendabeni yokuthi uShembe uyakhuluma ngoShembe olandelayo angakuba inkosi langa yasho yathi kuyoba khona oShembe abaningi emhlabeni wathi kodwa amaNazaretha ngiyathanda ukunitshela nginazisa ukuthi uShembe wasezulwini uyobe yedwa uShembe wasezulwini iloyo obe enalesi sibuko ekade ngikhuluma ngaso uShembe wasezulwini uyobonakala ngokuthi alandelwe amakhosi uShembe wasezulwini uyobonakala ngokuthi alandelwe ngabantu abaningi abantu bayophenduka usuku nosuku uShembe wasezulwini uyolandelwa izigidi ngoba abantu bobe bengaphenduki ngokuthanda kwabo kuyobe kuhuye obahambela ebusuku belele abayibonise ukuthi uyena Shembe wasezulwini nothi ngoke lenkosazana abantwana benkosi thema sekuhlezi esihlalweni lubusa njoba lubuse iminyaka engaphezulu ka15 mangicabanga iminyaka ewu15 or 16 la selishintsha ibhanti nalo lukhulumile ngenkosi uNyazi ngizo ngampuna nje inyanga yezulu inkosi inyanga yezulu ithe ikhona yayisibiza uNdlunkulu yathi Ndlunkulu yathi uyalibona leli yakamela ishe endlini yayo endlini yenkosi eyakhelwa amaNazaretha inamakamela amaningi lendlu engikhuluma ngayo indlu eyi-double story inamakamela aphansi namakamela phezulu wayesethi uyalibona leli yakamela elisendaweni ewukuthi wayesethi uNdlunkulu yebo baba ngiyalibona wathi leli kamelo elikasibanibaba ebiza inkosi uNyazi ngegama walela kamela elikasibanibaba kodwa akayokuhlala kulo manje uyohlala kulona esehola leli bandla ayi wayesemangala uNdlunkulu ayi lokuhamba isikhathi inkosi yashintsha ibhanti tema ishintsha ibhanti kwase kuhlala uthi ngomase kushintsha ibhanti kwahlala uNyazi kumanje uNyazi lwezulu luhlezi kulolo kamela ekukhomba ukuthi akekho uShembe kuleli bandla lamaNazaretha ohlala esihlalweni ngephutha futhi angeke kuze kwenzeke nangephutha ukuthi phambi kwamaNazaretha kuhlale uShembe ongaziwe ezulwini ngoba yathi inkosi langa oShembe balekanyene basuka emhlabeni baze bayoshaya phezulu ezulwini yayingasho-ke oShembe kusazohlalwa phansi ezulwini kuplanwe ukuthi usibanibani kufanele ahole ibandla lamaNazaretha yayisha abantu kukhona ngisho oShembe abangakazalwa abazohola leli bandla ngeke kuze kwenzeke nangephutha ukuthi kwenzeke uhlale uShembe ongaziwa ezulwini umsakazi nani balaleli uShembe uhlale esihlalweni uShembe ekwakhulunywa ngaye ethi inkosi langa ngiqeda nje ukuthandaza ngo4 kade ngikhala ngithi inkosi kanti kwenze njani sagijima enkantolo ithi inkosi langa kimi ithi hayi mntanami ngingakuphathi kabi indaba kaSibanibani ibiza ke uNyazi lwezulu ngegama ithi uSibanibani thina sakhuluma ngaye eneinsuku ezimbili efikile esiswini kumama wakho omzala ukuthi uyohola ibandla lamaNazaretha emva kayise omzalayo ayike emva kwalokho ke ngase ngikhululeka ngendaba yamacala nani ukuthi hayi ize umoya engisho ukuthi ke bantwana benkosi uShembe akakaze amaNazaretha wawalahla futhi akasoze awalahla ngoba khona into abantu abangayazi uShembe mayezoshintsha ibhanti ayenzayo ngamaNazaretha uyahamba enhlizweni zamaNazaretha afike atshale uthando lukaShembe
ozomlandela ukuthi athi mayesemile phambi kwawo aManazetha lo Shembe amthande okudlula lo Shembe okwade khona njengoba bonke abantu inkulungwane zabantu abakhona emhlabeni abaqhamuka kuma countries amaningi bagcwele lapha ebuhleni nabaqhamuka kumazwe angaphandle bagcwele lapha ebuhleni hayi ukuthi babizwa yini babizwa uthando uthingo lenkosazana olulutshale einhlizweni zabo ngeshwa kuma uShembe mayethe bheka wayesekubona ukuthi awusafanele ukuba leli bani ukuba kuleli bani uyathi ngalesikhathi ehambe etshala uthando einhlizweni zamaNazaretha afuna holwe inkosi ezomlandela kweyakhe inhliziyo uyangayitshala kuyebonakala ngokuthi ithi mayihlala lo nkosi esihlalweni uShembe omunye sekhotheme ebese wena uphuma phakathi kwamaNazaretha usungaziphumeli wena usukukhishwa uShembe ngoba usuke ngasakudingi ebandleni lakhe ukuhleka nje kancane kuyemumva ithi inkosi langa maNazaretha ayingcwele isho endlini yesonto ekuphakameni ithi kade ngibizwe ezulwini ithi ezulwini bengibizwe uNkulunkulu wenu maNazaretha ithi uNkulunkulu wenu ufike wakhuluma into engakile uthi kunesikhulu esilapha phakathi kwenu ekufanele ngisikhiphe ekungafanele ukuthi sibe phakathi kwenu ngoba siyangidinga uthi uthe uNkulunkulu wenu maNazaretha ma eyisho lento ngase ngimtshela ukuthi lesi sikhulu ngiyasesaba kasikhiphe yena ithi ke inkosi langa ungithembisile wathi uzosikhipha lesi sikhulu phakathi kwenu wayesengasisho isibongo saso wayesesisho ngasese ekwathi ma inkosi langa isayishintsha ibhanje lesi sikhulu sasesisana sangaba nayo inhlanhla yokuthi sibone inyanga yezulu ukuthi uShembe wasezulwini lo sase sibona sona uShembe wasemhlabeni okusho ukuthi uNkulunkulu wahamba wayenhlizweni yaso wayesefika engalutshala uthando lukaShembe wasezulwini wayesetshala uthando lukaShembe wasemhlabeni yabona mfowethu ake ngibuze la mfoka Ncube mhlambe yisiphi isigameko sakamumva esithema senzeka sakwenza wabona ukuthi ngempela la ingikhona ngiphelele ziningi izinto ezenzekile ezenza ukuthi mina sihle igama lenkosi wakaNcube ngibona ukuthi unyazi lwezulu uyena Shembe wasezulwini ekungakubalula okokuqala ngizokhuluma nje indaba eyodwa emfishane lutho uthingo ngelinye ilanga luphezulu kwentaba umhlangano enhlanakazi lukhuluma naye esabizwa ngobhuti bakhuluma angangalalela mina kakhulu inkulumo ababeyikhuluma lutho uthingo mntanami igebengulana ziyahlupha lana esontweni angazi wena mntanami ukuthi ngesakhe isikhathi uyozenza njani lokho ngase ngibuka ukuthi khona something wrong kulensizwa yasezulwini vele ke uma uShembe ekhona izingane zakhe izela usukuneshwa ma unyanya ingane ekuthiwa izalwa uShembe suke uneshwa futhi unesisini ngangivese nje ngimthanda mina ngimthandisa ukuthi nje uthi wawuzalwa uShembe lo Shembe ngimkhonzayo okunye uke wenza isimanga ufika umvangela umngwengwe into nje ayenze kuthangi njengoba sikuJuly nje kufika umvangela umngwengwe wangapha eMkhambathini uzobika indaba yakwamngwengwe aye kuyasinwa kamakhosazana lapha ngaphandle esicawini uyabika umvangela umngwengwe uthi inkosi yamakhosi abantu bakamngwengwe mangithi ngiyabahlanganisa abahlangana usethi inkosi ngiyacela futhi angazi ukuthi kwenziwa yini bangahlangana ngiyacela inkosi ubahlanganise wena yesenza isimanga lensizwa yasezulwini siyayibuka uShembe kubalekile ukuthi uma nihlezi naye umbuke ngoba abantu abaningi baduke nje uShembe mayikhuluma abantu abaningi abamlaleli uShembe kwakhulume ngabantu baseZimbabwe kanti akakhulumi ngabantu baseZimbabwe ukhuluma ngabantu balapha eSouth Africa ngiyambuka ke mina uShembe ma ehlezi ngalesikhathi eyikhuluma lento umvangela umngwengwe isicikicamehlo lensizwa yomemo isibuka ngapha kwayo kwa left
ibuka ngapha kwa right usebuka umngwengu sethi laba bantu ngeke beze behlangane laba bantu abawumndeni wakho uthi ukhona nomfundisi wakamngwengu sethi umvayela umngwengu cha uthi angeke beze behlangane abekho abafika abangebona bakamngwengu abaphakathi kwabo umndeni wakamngwengu khona igama esengilibalekele wayesethi umngwengu bakhona wathi ngeke beze behlangana yibo laba benza ukuthi bangahlangana sengisho nje into eyenziwe uNyazi nje njengoba siJuly kuningi engingakusho ngoba kungadinga isikhathi ngoba lapha isikhathi sakho umsakazi sincane awu zawumtsheleke ngithandile indaba ka JJ awu ngithi fahla ngayo bese singena eingcingweni ngelinye ilanga inkosi uthi ngoyisekhona ngithi 2005 or 2006 khona insizwa lapha ngezansi kwasebuhleni ekathi yakwamagcabi sibongo zalo mphathi JJ zalo mphathi ikhehla leli ngawo lensizwa ke isebenza eParliament kunomuzi othi ngothiwa eseParliament olapha ngaphandle ebuhleni isebenza khona ke nje kuyakhiwa ke lapha ngoba kusezulwini isebenza khona mningi lensizwa ke iyasebenza sekusuka usisi wethu dade wabo walo uNyazi usayibuza balensizwe iziqinile ngoba ithanda ukuqhafaza la ekhanda yena uJJ yena ngizombiza ngegama ngoba umuntu engikhulele kuye futhi uyangazi isithi lentokazi yakwaShembe udade wabo wayo inkosi uNyazi isithi weMagcaba umthetho wakho usumdala ungitshela umkakanani umthetho wakho isithi lensizwa kwaMagcaba hayi wenhlanzi ngimdala mina sekubuza ke sengingenelela uNdlunkulu intombi yakamsomo uNdlunkulu wethu esimthandayo kakhulu ngoba usigadele into yethu ephambi kwethu usethi isho futhi uMagcaba ungakanani wayeseyisho uJJ iminyaka yakho wayesethi bhadla wayesethi usukhulile awumunga kanani kunobaba kaSibanibani esesho kuNyazi ngene ukubiza igama lengane yenkosi wayesethi ungakanani kunobaba kaSibanibani wathi hayi ngimdala mina kunalo umfana lo bekhuluma ke nje yabo nabantwana basezulwini laseluzwa uNyazi ngoba uma uShembe ekhona ezola leli bandla hayi ukuthi uze abe inkinga ngoba esehlele ehlalweni indlebe yakhe nje vele ihlalinde ikwazi ukuzwa into eseswazini ela wayeseluzwa lolu daba lukhulunywe eminyango yena usendlini lapha ngaphandle eParliament emzini wenkosi uthini wayesephuma wathi hey wena waphumela kuJJ kwano JJ Shaka wathi hey wena wathi umdala wena kunami ngoba uJJ ethe mina ngimdala mina kunobaba kaSibanibani wathi umdala kunami wathi uyangibona mina akekho umuntu ola emhlabeni phansi komthunzi welanga oneminyaka elingana neyami wathi wabona ukhokho wakho ozala umkhulu wakho ozala ubaba wakho ozala wena khokho wakho mina ngazi engakafiki esiswini kunina wakho umzalayo ukuthi uzoba khona ngakho ke mina emhlabeni ngimdala emhlabeni ayikho into engazi esho uthi ngolukhona sase siba nenhlanhla ke ngoba kubalulekile ukuthi uma umuntu ube nenhlanhla ngoba la emhlabeni khona inhlanhla ke incikene kakhulu neshwa sase siba nenhlanhla ukubona thina hayi akuyena wasemhlabeni umuntu wasezulwini ekwaba izi ukuthi ma ngelanga leli likhulu lomhla ka3 uma igama lakhe limenyezwa asheshe kwamukele wayesegcwala enhlizweni zethu ngoba uNkulunkulu wayesefikile nakithi ngiyakuza ake senze nje masibuya la 08